Reka dukomeze tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda. Reka dukomeze tubahe ikaze kandi mwese muri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika, ubwo ni mu Rwanda, Burundi, namwe muri Uganda, Kenya, Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umwanya n'ubundi tuba twabagenewe kugira ngo tumvishe amakuru atandukanye, amakuru agenda caracara hirya no hino hatandukanye. Ku ikubitiro hari amakuru n'ubundi avugwa hano mu Rwanda, aho umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, harimo abayikoze urimo usaba kuba wagirana ibiganiro byihariye na leta y'u Rwanda. Ikindi twabwira ni uko iki cyorezo cy'indwara y'ubushita gikomeze kuvuza ubuhuha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba abandura ndetse n'abapfa, gikomeza kandi gutera ubwoba n'aka karere k'ibiyaga bigari. Ikindi nuko amakuru y'imikino atandukanye, nuko nkuko ikipe ya APR FC iherutse gusezera Azamu yitsinze mu buryo bugaragara ikipe ya Police FC, mu kanya nayo yamaze gusezererwa n'ikipe ya Constantine, aho yatsinzwe cyane mu buryo bugaragara kandi ikandagazwa. Naho ku buryo burambuye turifashisha ikinyamakuru cya Ijwi ry'Amerika kugira ngo kibagezeho amakuru yandi atandukanye. Nitwa Eric Nshimiyimana. Abantu 15 barimo abana bishwe n'ibitero by'indege mu majyaruguru ya Mali, ahakomeje imirwano hagati y'ingabo za leta zishyigikiwe n'abacanshuro b'Abarusiya n'imitwe y'inyeshyamba z'abajihadiste bashaka kwitandukanya na Mali. Izo nyeshyamba zirashinja ingabo za leta n'abacanshuro ba Wagner kugaba ibitero bya drone mu gace ka Tinzaounten kari hafi y'umupaka wa Algeria. Zo zivuga ko abapfuye bose ari 21 barimo abana 11. Umuvugizi w'izo nyeshyamba Mohamed El Maloud Ramadan yavuze ko ibyo bitero byatangiye byibasira farumasi, nyuma hakurikira no kurasa ku baturage. Umunyapolitike muri ako gace wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP we yemeje ko abamaze gupfa ari abantu 15. Imyaka 8 irashize Mali ihanganye n'imitwe yifuza kwitandukanya nayo. Iyo mitwe imaze kwigarurira uduce twinshi tw'igihugu. Ubutegetsi bwa gisirikare bwagiyeho nyuma ya kudeta mu 2020 buvuga ko bufite intego yo kwigarurira uduce twose turi mu maboko y'inyeshyamba. Leta ishinja izo nyeshyamba gukorana n'imitwe y'iterabwoba irimo Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu. Ubwo butegetsi bwa gisirikare buyobowe na Colonel Assimi Goïta bwamaze kandi kwitandukanya na leta nyinshi zo mu burengerazuba bw'isi zirimo Ubufaransa bwakolonije icyo gihugu. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Abakozi babiri b'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bakomerekejwe n'ibisasu by'Uburusiya byagabwe kuri hoteli barimo mu mujyi wa Kramatorsk mu burasirazuba bwa Ukraine. Undi mukozi w'ibyo biro aracyaburiwe irengero. Icyo gitero kiriyongera ku bindi byagabwe mu bice bitandukanye bya Ukraine byahitanye abasivili 12 mu gihe cy'amasaha 28. Uburusiya nabwo bwatangaje ko ibitero bya Ukraine byahitanye abasivili 6 mu duce tw'icyo gihugu duhana imbibe na Ukraine. Ibi bitero bibaye nyuma y'umunsi umwe Ukraine yizihije ubwigenge bwayo. Uburusiya bukomeje kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe Ukraine nayo ikomeje kwigarurira ibyaro byinshi by'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Mu mujyi wa Kramatorsk bakomeje ibikorwa byo gushakisha abakozi ba Reuters bari muri uwo mujyi mu kazi. Kramatorsk ni uwo mujyi munini wo mu ntara ya Donetsk usigaye utarigarurirwa n'Uburusiya. Usanzwe ari wo mujyi ukoreshwa cyane n'abanyamakuru n'abandi bakozi bakorera ibigo by'ubutabazi. Reuters ivuga ko kugeza ubu itaramenya irengero ry'umukozi wabo umwe, mu gihe abandi babiri barimo kuvurwa ibikomere. Vadim Flashkin uyobora akarere ka Donetsk yemeje ko abanyamakuru babiri bakomerekejwe n'ibisasu byagabwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.voa.com no kuri YouTube, Facebook na X. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uranenga imyanzuro itandukanye ikomeje kugenda ifatirwa i Luanda muri Angola, aho abayobozi ba Kongo bari mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Cyuri Ngoma uvugira umutwe wa FDLR avuga ko badahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku rundi ruhande, umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo wo uvuga ko witeguye ibiganiro na Kongo no gushyigikira ibiganiro bya Luanda. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera. Ku nshuro yabyo ya kabiri ibiganiro hagati y'intumwa za Kongo n'u Rwanda imbere y'umuhuza ariwe perezida wa Angola Joao Gonçalves Lourenço byasojwe kuwa kane tariki 22 ukwezi kwa munane i Luanda muri Angola. Ni ibiganiro byatangiye ku itariki 20 bifite umugambo umwe nk'ibisanzwe wo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro impande zombi zabanje gusuzumira hamwe nimba koko ibyemezo byafashwe mu biganiro by'ubushize byarakurikijwe. Muri ibyo byemezo harimo nko kuba impande zihanganye zarabashije kubahiriza agahenge kasabwe n'umuhuza perezida Lourenço. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Madame Thérèse Wagner yumvikanishije yuko ako gahenge kubahirijwe nubwo hari bitaragiye bigenda neza. Muri ibyo biganiro impande zombi zanzuye ko imitwe yose ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo no FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yakurwaho burundu, bityo amasezerano y'amahoro agasinywa vuba na bwangu. Muri ibyo biganiro u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rwakomeje kuvuga ko narwo rubangamiwe na FDLR. Dushingiye ku byatangajwe, impande zose zumvikanye ko uyu mutwe nawo ugomba gukurwaho binyuze mu nzira iyo ari yo yose mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye. Kimwe na M23 umutwe wa FDLR nawo wagaragajwe muri iyi nama ko uri muri nyinshi ihungabanya umutekano w'akarere. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Cyuri Ngoma umuvugizi wa FDLR avuga ko umutwe wabo wakiriye iyo myanzuro. FDLR ntabwo zirabona ku mugaragaro imyanzuro na gahunda bijyana no gutsinsura imitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo na FDLR. Usibye kubyumva muri za media, niba ibivugwa ariko bimeze byaba ari urujijo hagamijwe kwirengagiza ko ikibazo cy'umutekano muke uvugwa mu karere gikomeje gutezwa na leta y'u Rwanda ikomeje kwihisha inyuma ya M23 ifatanyije na AFC Colonel Nanga, nk'uko raporo zitandukanye za Loni zikomeje kubyemeza. Naho kuzanamo ngo guhiga imitwe yitwaje intwaro biri kugaragara ko ikibazo basa naho bongeye kugisubiza ibubisi. Kubijyanye nuko muri ibyo biganiro hari impande zitunga urutoki FDLR kubiteza umutekano muke muri Kongo no kuba ari umutwe w'iterabwoba ku mutekano w'Abanyarwanda, FDLR ivuga ko batagira uruhare mu ntambara ibera muri Kongo no mu Rwanda. Twebwe rero nka FDLR tukaba dukomeje kwamagana ruriya rwitwazo leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ivuga idushira mu majwi igaragaza ko kuza hano muri Kongo ari twebwe ibije gushaka, kuko twebwe ntabwo turi menace y'akarere. Turifuza ibiganiro bitaziguye hagati yacu n'u Rwanda, aho tugomba kwicara tugasasa inzobe ibibazo dufite tukabicokera hamwe. Indi mitwe ishinjwa ni M23 umutwe urwanya ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ubu wishyize hamwe mu cyiswe Alliance du Fleuve Congo, ihuriro riyobowe na Bwana Corneille Nangaa Yebulo wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Kongo Seni. M23 yo ku ruhande rwayo ivuga ko itazahwema gushyira mu bikorwa inzira yose igamije gufasha ko amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere hose. Uyu ni Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu rwego rwa politiki. Nous soutenons toute initiative. On était à Luanda. Twubahiriza inzira yose yagarura amahoro n'umutekano muri Kongo kuko ntabwo dushaka intambara. Mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize ubwo twari Luanda twabwiye perezida wa Angola ko twebwe nta kibazo dufite. Icyo gihe nibwo twasinye amasezerano yo guhagarika intambara. Kuva icyo gihe rero ntabwo M23 turatera ibirindiro ibyo ari byo byose bya FARDC, ahubwo ni FARDC idutera kenshi, kandi mpora mbivuga twebwe ntabwo dukora nk'indi mitwe igamije guhungabanya umutekano. Oya rwose, kandi mbisubiremo ko inzira iyo ari yo yose igamije kugarura amahoro tuzayikurikiza. Initiative qui ramènera la paix, nous les soutenons. Indi nama y'abakurikirana
ikurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muri Kongo izabera i Rwanda tariki 29 kugeza ku ya 30 ku kwezi, aho izo nzobere zizasuzumira hamwe uko ikibazo kirimo kugenda gikemuka. Iyi izakurikirwa n'ibindi biganiro hagati y'abaminisitiri bombi b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bazahura tena ku itariki ya 9 n'iya 10 ukwezi gutaha kwa 9. Umuhuza ariwe perezida wa Angola Joao Lourenço avuga ko nubwo ibyo birimo kugenda bikorwa hakiri imbogamizi nyinshi ku birebana no kumvisha impande zombi guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, nasikiliza. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi rya Amerika. U Rwanda rwahagaritse amatorero asaga 40 yakoreraga hirya no hino mu gihugu ruyashinja gukora adafite ubuzima gatozi. Abayasengeramo barasaba ubushishozi bwimbitse kuri iki kibazo. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagirubusa. Ibaruwa Ijwi rya Amerika ifite kopi yanditswe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko inzego z'ibanze zisabwa guhagarika imiryango isaga 40 ishingiye ku myemerere. Iyo miryango cyangwa amatorero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko yakoraga nta buzima gatozi. Ibaruwa ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko ibyo yakoze yabishingiye ku yindi baruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Yanashingiye ku kuba ubutegetsi bumaze igihe bukora amagenzura ku matorero n'amadini bureba tujuje ibisabwa. Uretse urutonde Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagaragaje ko amatorero agomba guhagarikwa mu Rwanda, yanasabye inzego z'ibanze ko habaye hari n'ayandi akora mu buryo butemewe yahagarikwa aho yabakorera hose mu gihugu. Mu matorero yahagaritswe harimo nk'iryitwa Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika ryakoreraga mu Rwanda mu duce dutandukanye hirya no hino. Harimo kandi itorero Ihema ry'Amahoro, Intwarane n'abandi nka Philadelphia Church, Umugeni wa Kristo, Abagorozi n'ayandi atandukanye. Bishop Celestin Seburikoko ukuriye itorero Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika avuga ko aya makuru yasomye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, ariko ko nta rwego runaka rwigeze rumumenyesha ko itorero rye ryahagaritswe. Iyo ntabwo navuga ngo baraduhagaritse kubera ko bandikiye uturere. Reka mvuge nk'akarere natangiremo kandi nkoreramo ni akarere ka Kayonza, kandi mfite ibyemezo byabo byose byo gukora muri ako karere. Icyo gihe rero niba minisitiri yandikiye uturere, akarere k'iwacu ntacyo karambwira, niko kambwira uko byamera, ntabwo ndamenya umurongo wabo mu by'ukuri nabambeshye. None se ubu wavuga ngo wagenda ku munsi wo gusenga bagafungura urusengero mugasenga? N'ubundi nta nsengero zihari zikinguye ngo wagera ngo urasengeramo ngo urapima ngo urebe ko byemerewe cyangwa utabyemerewe, ariko njyewe ntari nabona ibaruwa y'akarere, ntacyo bari bambwira. Ibyo naba mfite uburenganzira bwo gukora hamwe nabikomeza kugeza igihe babimbwiriye. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu itangazo ryayo ntigaragaza niba guhagarika aya matorero ari ibya burundu cyangwa ahagaritswe mu gihe runaka akazakomorerwa. Ijwi rya Amerika ryashatse ubutegetsi mu nzego zitandukanye ariko ntibyadukundiye. Bwana Jean-Claude Musabyimana, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yandikiye Ijwi rya Amerika ko adashobora kuvuga kuri iyi ngingo atahawe uburenganzira n'ikigo gishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma OGS. Abategeka iki kigo twabagerageje kenshi ariko ntibyadukundiye. Kuri Bishop Seburiko ku Ijwi rya Amerika yamubajije aho bashobora kwerekeza igihe baramuka bahagaritswe burundu. Amahame y'itorero ryacu ntabwo byoroshye kugira ngo ugende wajyemo. Icyo gihe twagisha inama abayobozi bacu ku rwego rw'isi. Ibyo byose ikibazo cyaba cyabayeho cyabataye iwacu gusa, kandi nanone igihugu cyacu n'ubagire nkizera ntabwo bashobora gukora ikintu bahubutse. Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Emmanuel Ntakirutimana. Uyu ni umuvugabutumwa mu itorero Abagorozi, asanga kubahagarika bitazagabanya imyemerere yabo. Nta gikuba cyacitse, ni ibisanzwe. Yenda ibyo bahagaritse n'ibiterane, ariko ntabwo bambujije gusenga n'umugore wanjye n'umwana, kandi nabyo binabaye nasengera no mu mutima. Nta n'umurimo w'Imana bahagaritse, ko twebwe nk'abagorozi umurimo w'Imana no gufasha abakene, no gufasha imfubyi, no kugemurira abatagira bagemurira ku bitaro, twubakira abapfakazi, twita ku mbabare. Ntabyo bahagaritse, tw'umurimo urakomeje, nta ngorane dufite yikomeye. Bishop Seburikoko mu Baruteri agasanga mu guhagarika no gufunga insengero, kiliziya n'imisigiti hagombye kubaho ubusesenguzi bwimbitse. Ubundi ntabwo ari byiza gufata abantu bose kimwe. Ni byiza ko umuntu areba ku giti cye, niba ari itorero rireba ku giti cyaryo, niba ari abarikoramo bareba ku giti cyabo n'icyerekezo cyabo, abatanyuranije
n'ibyo twifuza ko umuturage byagezwaho bitabangamiye politiki y'igihugu cyacu. Icyifuzo cyanjye ni uko umuntu yahabwa uburenganzira agakora, ariko bimaze kureba n'ubundi neza n'inzego zibikwiriye. Ariko nanone ntabwo navuga ngo abantu bose nibavuga ngo turashaka kuba abaganga, ubabwire ngo turabemerewe gutangira za farumasi, umuntu atazi no gutandukanya parasitamoro n'ubundi muti uwo ari wo wose, nanone sinabyemera gutyo. Nanone ni igitekerezo adahabanyaho na Ntakirutimana wo mu Bagorozi. wagira ngo yenda ubuyobozi nk'uko busanganye ubushishozi bavangura abo bakora ibyo badutandukanye, ko twebwe nibaza ko mu mirenge mu tugari bababajije turi abafatanyabikorwa babo beza babafashije kubakira abakene. Uwavangura nahuze ababi n'abeza byadufasha. Ibyo guhagarika amatorero bibaye nyuma y'uko hari andi matorero aherutse guhagarikwa gukorera mu Rwanda, arimo umuriro wa Pentecote na Ebenezer Rwanda. Ubutegetsi bwayashinje kuba amacakubiri mu Banyarwanda. Kugeza ubu mu Rwanda kandi harabarurwa insengero za kiliziya n'imisigiti bigera mu 8,000 bimaze gufungwa. Ubutegetsi bukavuga ko bitujuje ibisabwa. Hari kandi zimwe mu nsengero zigera muri 55 zashyizwe ku rutonde rw'izigomba gusenywa, ziherereye cyane cyane mu majyaruguru y'u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko bamwe mu bayobozi b'aya matorero babeshejweho no gucucura rubanda utwabo aho kubaganisha mu nzira iboneye y'iterambere. Akibaza uburyo abantu yise indindagizi barindagiza abandi bagakurikira buhumyi. Yanatangaje ko nibiba ngombwa amatorero n'amadini azashyirwaho umusoro. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Mu makuru ya siporo n'imikino mu Rwanda, mu mupira w'amaguru marushanwa ahuza amakipe yo muri Afurika, ikipe ya APR FC yasezereye Azam FC yo muri Tanzania, naho Police FC ikurwamo na CS Constantine yo muri Algeria. Jean-Claude Munyandinda adufitiye inkuru irambuye. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize mu irushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere wayo, ikipe ya APR FC yari ifite akazi katoroshye kuko yagombaga kwishyura igitego kimwe ku busa yari yaratsinzwe na Azam FC Dar es Salaam muri Tanzania. Mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Stade National Amahoro i Remera, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yerekanye umukino usukuye. Mu gice cya mbere cy'umukino, Azam FC yahisemo kurinda izamu itekereza ko impamba y'igitego kimwe yari ihagije. Iyo mpamba yaje guhinduka iyanga kuko APR FC yafunguye amazamu ku minota 45 igice cya mbere ku gitego cyatsinzwe na Jean Bosco Ruboneka. Mu gice cya kabiri, abasore b'umutoza Darkonovic bakajije umurego bavuga ko gahunda ari ugusezerera Azam FC. Igitego cya kabiri cyatsinzwe na Gilbert Mugisha nicyo cyarangije akazi. Abakinnyi ba APR FC hafi ya bose bagaragaje urwego rwo hejuru muri uyu mukino kwa gatandatu. By'umwihariko Yusuf Dauda, Lamine Ba, Jean Bosco Ruboneka, Tadeo Rwanga, Claude Niyomugabo na Gilbert Mugisha berekanye ubuhanga n'ishyaka ridasanzwe. Ku ruhande rw'ikipe ya Azam FC, abakinnyi bayo nka Jibril Sila, Faisal Salum, Yannick Bangala, James Akaminko na bagenzi babo bagaragaje urwego rwo hasi basigara ku mazina gusa, ariko mu kibuga nta kajyamo. Ibyishimo byari byose ku bafana b'ikipe ya APR FC bavuga ko biteguye kongera guhangana n'ikipe ya Pyramid FC yo mu Misiri yabasezereye umwaka ushize ibanyagiye urunganda rw'ibitego 6. Ikipe yagira komeye kuva ku muzamu ukagera imbere. Twaraguze pe. Azamu urabona yaje ikini defanda ko yabonye igitego iwayo yaje defanda. Ariko twego twarekuye turataka. Oya ikipe izatwumva turayisezera kuko kiragiye abakintu bite ntabwo ariwe tugifite. Urabona kameme twaraguze neza. Omwe abakinnyi bose bari tayari. Ahubwo reka nkubwire. Umunyarwanda aciye mugana avuga ngo burya si buno. Burya ntago ari buno. Birabigira ngo ndashaka pyramide burya si buno. Burya ntago nayo mfite abakinnyi bahagije, ariko abakinnyi naraguze kuva mwizamu kugera imbere. Mamadusi bavigite Mbahoma. Mu gihe APR FC ikiri mu byishimo byo gusezerera Azam FC, ikipe ya Police FC yo irimo kuririra mu myotsi. Iyi kipe y'urwego rwa Polisi y'u Rwanda yongeye gukubitwa n'itagira amazi ejo ku cyumweru kuri Stade yitiriwe Pere Nyamirambo. Ni nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya CS Constantine
Constantine yo muri Algeria mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze yo guhatana igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Uyu mukino warangiye CS Constantine itsinze Police FC ibitego 2-1. Ibi bitego byiyongera ku bindi bitego 2-0 CS Constantine yari yatsinze Police FC mu mukino ubanza wari wabereye muri Algeria. Police FC itagishimwa kabiri yahise isezererwa itarenze umutaru. CS Constantine yayisezereye mu cyiciro gikurikiraho izahura n'ikipe ya Nsoatreman FC yo muri Ghana yakuyemo TP Elect Sport yo muri Chad. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.